mun sang tanga INP mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in zain ni thar chi bai kan bu ka cheu August ni som ni le pasari in rin ni ania dama in om theu kan be sei Myanmar ram chanchin langsar zual nizan anram sana a zan dar riat le chan ve thlenga kan mu thei ang kanan soi duatanga ti chuan China malak dan lam thuko chang kan ngai thatel bok don nia CDF te zinga Mindat Eagle Battalion zinga and 1st Battalion chuan nimin khan kartin training an nei thin an training an zo thu thalak tenen social media an lan tira kandu berle kantum berchu federal democracy hini in chumi kan nei ma chu malam panin kan beizelang anti Eagle Battalion a hian battalion thumlai an oma Mindat CDF te zinga chak berpol ni in do na po an ma chon ngun hle ni ti mit lama in do na kan soi fo thin kha nimin pia lam thleng khan an bei chhun zom zela nimin pia khan min ong hlana sipai som velan thi nia soi ani ha kha CDF member pakhat aboral bok nimin pia chomadar som pakhat vel khan ti mit kiang hun sang lai bera min ong hlana sipai te chu kai chovin chuma phui ema wangin engma mu theilova ti chuan sipai ho RPG mu chu CDF te omna laya tlafuin CDF member pakhat aboral ta ni in report pe tu chuan a soi zel danin min ong hlana sipai te chuan CDF lamtan mun sang lam chuan chu sak thei ani oma ral thuam anin ren lo hlei lutu ka wangin CDF lam hi an tol kir taringot ne na soyani nimen pia chonu lam thleng khan in do na alakal zel thova chanchin kan ngai chang zel don nia kalimeu khopui huam chung ta han venga St Michael Lane kong top lama August ni som ni le palit lai khan bom voi ni apuaka chutia bom apuata ka wang chuan sipai te kalin silayan tong ka a vandoi thak takin kumsom nga le pathum mi pizanei thluai le thlai zuat thin nu pakhat chu sipai ten kap fuin an omna an boral ngal report pe tu mingtar lan lo chuan hetiang hian media hnen a soya sipai te chuan hladewa tangin an kapa boman ti puak boka chulai velan nu pakhat luwa tak an kap fuwa a boral ngal tin bai kami pathum in phur an kap zui boka vandoi thlak takin alaya thu nu pakhat an kap fu kherani ati heng bom te hi tu te pol kam nge ti soi chian anilo August ni som ni le paruk nimin tuk po khan industrial zone lama bom voi ni puakin silai puak thom voi som ni velina zui bok sipai lamin an tong pong ka le emo in do na te naw dewa chuak zui emo ani mai thei thu chiang ala hriat lei thei lo sipai te chuan civil mi pahni an man nia soyani tin bom puak awangin civilian pakhatin hliam atuara poyan ti thu kale PDF te chuan an soi Sakain region kani khopuya tanga chimlam mel som panga vela hla zipin duin khuwa chu August ni som ni le pangat lai dar thum vel khan sipai ten an hal zipin duin khuwa hi in za thum vel an ni a an khobul loka sipai te chuan boman rap puaka chumi thin rimin an hal ta ni in report pe tu chuan a soi Sakain region Mongyua township a lezin khuwa August ni som ni le paruk nimin tuk dar nga le minute somli le panga khan minong hlana sipai sual ho an lut vele a civil mi pathum an that sipai te chuan u om chit an ti chu an soi sahlum ani bera midang pani ero an hal hlum ni in an hal na lama tu tengen ni chiang takin an hre thei mai ri lo lezin khuwa hian nikum sang ni le som ni le pakhat December thla khan sipai an lo lut to a mi pali an lo that to ne Sakain le Makui region in Rina lam region pani kar to na chethin People's Revolutionary Force PRA tele minong hlana sipai te hi August ni so matanga ni som ni le pathum chung khan in do na pa ngai de voili an naya in ka na te naw de phei chu an nei ngun ve hle ni nan soya an ni ho hi an tin tir lam kha chuan
pale township vela an chetla deuh bera mian tam chho ve zela tuna chuan Makui region a Miaing township lama te Pau township le kan ko lam thlengin section rang in then tham an oma ma an la ve thei to ni in an soyani Sakai region Phongpin township tanga khuwa chu August ni som ni le pani chun khan halania chen na in zathum vela kangral ni in nimin khan an soi khomi pani than ni bok kho hal tu te chu sipai somriat vel ni in silai ka puak chungin khuan lutani Makui region yisa chu township yile chun lama min yuwa kho hal tu te kha August ni som ni le palituk darnga le chan ve vel khan PDF pol sang pol som ni le panga zet tang khomin an beya PDF lampo hian ral thuam lian chelek turan lo nei nualani minong lana sipai te zinga an sipai lal telin sipai som ni le pakhat an thia midang som pani in hliam an tur bok PDF pol sang atangin mipui sipai parukin hliam an nei ve boka ma se an ngai tu omlo ni in an soi Makui region pakhuku khopuya number 5 puan than siam na mun puya nimin tuk daruk le chan ve vel khan ral thuam keng tu te emo an luta in ka na te naw de wachuak khol en kol na thu nei tu ber captain ongzo u le anupui ka hluman nia ral thuam keng tu te chon motor pakhatan la chuak bok ni in pakhuku city and university news a thok tu pakhat chuan a soi anupui zok chu in ka na huna boral ngalen captain zok chu damdoi in an thlen pui nuwa a boralane pakhuku city PDF pol young force in titen an malak na ani thu an soi vele ngal mai boka man an tum lain an lo belet ta ka wanga in kap ta an ni thuan soi media then kha chuan captain ongzo u hi nimin tlai thleng kha chuan alat hilo ni in an soi August ni som ni le paruk nimin chomadar som vel khan Makui region yisa chu township a min yuwa khwa sipai lamin an thian thita te vuina sarkar dana le khan chiar khum lai tak mayin inagar bom anti mai rifle silaya ka chua chi bom mangin PDF ten voi ni an ka pa mithi an vuina tura sipai panga an thi bet le a hliam tur an omnual ni in PDF lam chuan an soyani nimin tlai dar level po khan drone manga be chun zom an tum le na a an duanga signal an nei that theilo wangin an mission an tlol tari nimin tu khan Makui region phiu township a sakun checketa bomapuaka security thoka duty minong nana police pakhat chuan aza mo taka le a maya hliama tur khera adin muna thalo hleni Rangoon khopui mayan kong township a Melriat bus station bula court office chu August ni som ni le paruk nimin chomadar som pakhat le chan ve khan generation y korela anti GYG inti pol ten tual cher bomin an beya mi veivak an omrenga wangin an du thu sam ang chuan an ti thei meu lo ni in an soi kai khon nuwa mi pa pakhat le meichia pakhatin hliaman tuar ni in media then khata kan mule boka sipai lam hliam tuaran omlo ani mai thei sian le karen ni in rina mubie khopuya khamaya zali le somni le pahni na sipai te tombuk pahni chu mubie PDF first battalion KNDF 3rd battalion le urban guerrilla force tenan kapa tin heng ho hian clearance neya an veiwa lain sipai ho an kap boka chutiang chuan August ni som ni le panga nimin pia khan in dona voi thuma chua kani min ong na sipai pahni aya tlem lovin hliaman tuar ni in an soya hei hi chu an be sei ayen an thokro pui chi alovani hi sipai council in an thunun tak central bank chuan thu chua siamen riak le nitin mamo ramdang ne na indoor tu te hne na dollar ape chuak du talova chuba ka sumdong tu te chuan an sumdon dan kim chang central bank ka an report hin turani ti thupek a chua nan ta zok tin chu mai po chula du tok lovin transport atanga an sum mu zong atanga 65% chu
Myanmar chia ta chantir turin le adang 35% te ero pon lama andu dana khoi thei turin ati boka ma se chu po chu nimin khan claim a kher khiap le devin an hle patanga 35% foreign currency an nei pon lama an zot na te po chu an thleng red le alo thleng tu company chena lease pethin turin ati le ta ne dollar thleng red akai zel bok Sipai Council Vice Chairman Deputy Commander-in-Chief General Suu Kyi chu okas ni som ni le panga khan Russia azu thleng thavele okas ni som panga atanga nei tan International Army Games 2022 khar na program mang tura zukalve ni inan soya Russian Defense Minister nene in mutur ni in media then khatinan soya anin mu porin Ukraine ram abeitak mayawanga West Ramten Russia an sanction mek le mani mi te rong taka thathin tu Sipai Council te hian thian dang an nei vak talova anin kom ngei phia nang an thu chuak kan thlir zel don nia State Councillor Aung San Suu Kyi in than bo ruaka athu nei na amang sualani tia pu na chu okas ni som ni le paruk nimin khan court hearing nei ani le ta a lelam atangin ukilten thuan soi ve a NLD lam ukilten an soidanin king tulam hian engma evidence felfai takan pek theilo wangin pisu chi hian a hne ngei turani antia masi court rorel na hian thiama chantire ro arin chuang lem lova an case hi kar le lamangai tu turati ani September ni khichuan thu top siam turin an ruah man ni in court lam chanchin thretu tenan soi thu nei na an pongla ka tanga ni kuana Sipai Council lama tangin sipai lal tak pani kalin pisu chi anwa bia a ma se pisu chi chuan an thlem na te chu lo nol fi thata in chuta tang chuan pisu chi court ma adin dan tur mut mai chu Sipai Council lam chuan an ngai tu ta ni sipai lal te nan ken le kha phe ka chuan NLD lamin thu chu siam lo turin le ama pisu chi dam le hrisela om thu soi tura andu na te po atel ni inan soya tuna hian kum som sari le pasari mi ani to a ni pi do tan ina ama chuwin room pakhata anda anuam lo viawang soithin ang khan khe som pakua ani zinga khe som rel ani to a kum som pakua tang tura rel sak ani to kumin sang ni le som ni le pani kum chan ve thleng khan Myanmar ma hian Asia khomwala ram thang duang to te chau investment kalpui an lo phala azawai thuin US dollar million zale somruk vel chau investment siaman lo phal ni in DICA lam data atangin riat thei heng tharuk chung hian China investment hi dollar million somli le pakhat ayatam ni in Hong Kong atangin million som nga le pako chuang Singapore atangin million som ni le pakhat chuang Korea lam atangin million som pasari chuang Japan atangin million ruk chuang khet Taiwan atangin million sari chuang Indonesia atangin million nga chuang chutiang vel chau chu Sipai Council lamin an lo rem tia China hi atam chung chuang hle ni nimin lama kan soitak US le UK lamin Gambia lama andin tur thuan soi zo chowa nimin chun khan genocide chungchanga Germany sarkar po in Gambia lama an tan tur thu an soi vele a Canada te po an tel to bok heng ho hian min ong hlana sipai te sual lutuk chu thu khat Muslim ho ti lom lo hlavin Gambia lama an tangta te po ani mai thei ni hi kan hnung July khatir lama pakan khopuya an nei tak Lanchian Mekong Corporation meeting voinga na kha kan la hrianga kan chanala tangpon kan soi thuak to kha China Foreign Minister Wang Yi atel ve khan soya hlo hle ni kha meeting kha China Myanmar Laos Thailand Cambodia le Vietnam ramten meeting an lo ni thin ani hrim hrima kha meeting a khan heng ram ruk te mason na tur le an economy ti changtun na tur 5-year plan an poma Wang Yi kha meeting palaya ni ve thona chungin ram chunga revolution kalmek a omawangin mitam zok chuan Myanmar Sipai Council thlop na lan tirna na tel ve angin
kan ngai lo thei lo vani khomol ram nga le China sarkarin Myanmar rama meeting an nei ta kha menong lana tan chuan thilom tak ani na laya Beijing lam thlir na tangpu in tu tepo lo sarkar se biak that zel tur ti ngai danan nei sa nem nge na ani telve tho boka kan soitak member ram tepo China influence hando thei tur khopin an chak tok lo hrim boka ni China hi economy thang duang takani ti chu kan soi fawa mase covid-19 awangin nikum lam te khan anram economy atla chhewe hle ni international level trade problem anei sutkian tuma China sarkarin ma alak dan hi Fudan University economics department a an ho tu Jiangjun chuan nikum sang ni le som ni le pakhat December ni som pasaria anti chua project syndicate alo ziak dai to a an bai sei dan chuan tuna 5-year plan an ruah mandana hian ramdanga tanga thil chok lu lam ayen mani ram chung market ti changthun lam kalpui ni se an tiani ati an project a hian tunlai huna electronic thiam na lam bungro chi rang siam chua atel tamawangin rare art mamo na asang le hledona chutini chuan Myanmar ma Kachin state hi number 1 a apoimo hledona ne ramdang ne indoor na limit ne ya siam chunga ramchung market ti changklun hi human resource ti chaknan po apoimo hle ni in Jiangjun chuan soya adik via vinarin melma po chuang lo thian tha ti po chuang lo mani hlok na turani chuan bo zui zel mai hi tuna China policy chuni deuh ber mai hei hi Myanmar ma treat dana po adik nge tialang a hlok na tur le a economy ven himnan chuan Sipai council tran view anga lang si hian ral thuam chelek pol rang hi a kom nge view tho bokani P2 seat le border guard force tenena chin fel tool ang chi achang chuan Sipai council ho tu lam tenena in biak ngai ti ang chi hian a economy ven him atum ngara lelama chuan United Wa State Party te Rakhine nam Sipai ho le ethnic armed group 10 khat ala tan pui ru reng dan en hian Russia ne nan thok dun ti hi arin thei bok Sipai chakna claim na lama armed group rang te hi China hian a thlop ru thina a tan pui zel ne na lang he taktik hi Pakistan lama po a apply thin thowani Pakistan sarkar hian anram economy a hruai hlei theilo nia a hriat chuan Balochistan helpol te po a thlop hre chuang lo reng an economy a than duan zel theinan tuten nge opa tuten nge thune na la tilam ayen ram chunga khan rem na phot sela chu China chuan tok ati view zelani anram economy hi nakin zela anven him sak theizo kangem tilam pu hi angai tu ngai me ulo ni te na langa chuwangin China hian a hun ton mila thil ti in le lam hian ador thin ni berina lang Sipain thun ina an ponglak ma a Myanmar sarkar ne na inrem na an siam somthum chuang han en thuak hian China hian Myanmar ne na insum don ton na tha se adu hle ti hi chianga ani na taka chuan Myanmar ram hi han tu cherup se chuan a then ram ani na angin China po hian tuar ve hle thowang Yunnan te Myanmar Laos Thailand le Cambodia Vietnam thlengin tuna Lanchian Mekong Corporation member ram te hi angong vek theidon ani heng ram te a hian mi hring makta duai zathum le somli vel an khosa a US dollar makta duai nuai li chuang sumdon na a chevel mup thina ni heti la hian China Road Belt Initiative Project awang hian drugs manga sumdon na po a hluar pha hle ne na langbok China company daudal na te po a hluar tel bokani China economy kalpui hi anmani China security chawin anveng ani deuh mai thina Cambodia le Myanmar rama security lam company somnga vel zinga azat vevel hi chu China ta ni in July ni som palia chua Asia Times chuan tar langa maro chu Myanmar ram buai angchi hian atopa China policy daudal na a hin chua vai chuan engtin ngen ti zel ta kang ti hi Beijing hian ngai tu ngai meu lo ne na lang
ole khati zong kha tun tu mata na Myanmar chanchin laksar zual thupa chang te ne na kanan ti chhuat thei chu ni a ngai khatu zong zong te na top thenga men ngai thak sakawangin in chunga kan lom hle ni